atoke akuja jiunge na serikali, sababu wakisi wote wako hapa. Basi mimi ningependa kumalizia na kusema kwamba tunaomba mahakama zetu ziwache kutumika kwa kusimamisha miradi ya serikali. Kila wakati serikali inataka kufanya maendeleo, wanatoa court order ya kusimamisha maendeleo ya serikali. Sisi tungependa kuomba kwamba mahakama itusaidie kumalizisha zile miradi ambazo zimesimamishwa na court, kwamba these unnecessary court orders, maendeleo imekuwa ngumu kufanya. Barabara ikitaka kuanza kuundwa, mtu anakuja na court order. Sasa hivi wamesema ati rais hawezi